patumi head jongbon nominated la Karbenglong Autonomous Council long nominated MSc la Dr. Mangwerong pi hala nalitum la APHLC Asong pen ke la re-election donang ji po alam puthak ke rata phan kapamang hu pula so alama puthak banalang li press meet ke phala so alama puthak banali hin pen kopilo reply pi sir alam bangala pulo lage nili legi pu alam kali bajok legi pu alam kali lage lo long si ke tok do la pen hala Karbianglong Autonomous Council Constitution of District Council Rule 1951 along Section 180 Rule Section kalilo Rule 180 along da pulo la pen la aprang da hala so chapter long pulo la ke election dispute an election mema henoma la so ke lang ye pa henodak puchini lo te lage pedunang puge pupedet pugadi chethana ling seta lage pavedet po akaprexi ako pedo thoi phak poke lage yok te chini hu ralam lo lasi lage election ni pedo thuji la lo ison ke la pen ison banke nilitum election of fragmency case file je India Constitution Article 243M along la pen ZC along 243 ZC along hadak pulo je पंचायत अल्लो पेन के इलेक्शन ऑटोनमस काउंसिल एरिया के 6 शेड्यूल एरिया के इलेक्शन पेदू इलेक्शन द पेदू ने जा तकले मुने तो अल्लाह दा इलेक्शन चकल जा तकले मुने अनगे पंचायत अल्लो पेन सिला स्टेट इलेक्शन कमीशन के पिंचोंग केन के लासी लगे सीधा अल्लाह में केन सेट अलाम लो लगे इलेक्शन के लगे इलीगल जोंगसी नेलितुम निंग जोंगसी के लिलो नेतुम निंग के थे के लहेलो इलितुम चीफ जस्टिस बाकादो वेसिता गवर्नर तुमन जिता ओट टेकिंग होके पुगेदी कॉन्स्टिट्यूशन नितुम ओट थिबजी पेन कॉन्स्टिट्यूशन अलाम सि प्रोइजी पुगमातिदी लापोसे ako इलितुमन दा कॉन्स्टिट्यूशन सि ओबेजी प्रोइजी ला पेन ओट थिबजी पुसि नेतुम APHLC तुम दा पुलो लापोसे नेतुम के चिनी के हाई कोर्ट ऑर्डर दोवेक को लगेला नॉन के दाम इलेक्शन के इलीगल पुलते लगी इलेक्शन का कोनो नंग पुगेंते इलीगल पर पे दुबोम नंग पुगे पुपेदेत पुले लासन थक सी आंध्र प्रदेश बताई सी हटा के 5th शेड्यूल आर लो इलेक्शन क्लेम नाम दे स्टेट इलेक्शन कमीशन तो आंध्र प्रदेश अमर केस फाइल दे हाला 5th शेड्यूल अटेंग मेंगे एडवाइजरी काउंसिल दुकेदी हाला एडवाइजरी काउंसिल इलेक्शन पंचायत अल्लो पेन क्लेम दे पॉट हाला कैंसिल दे लो लपेन इलेक्शन ako pe do thoi pak lo la si non ni litum da chini la ke election ke do thuvek ji la ni tu chini ke la pen la lang litum kaning ye ke la ke ahok pen pudam lo te hala kaning ye bang kachong dat ason ye em long dun ji mene kachong dat lagi mana hot ke APHLC pan un aning ton thek lo te la bang mesen pulumati hadake la ya lam ngai lapelanta ethialam sir nini thoma prang hala inut RSS bang phune pini hala inut baba India manela Hindu adet pusi hokon po Christian lapela kopte kapre atuma bang bibelo la sila India long ke Hindu adet pusi hokpo pula soputha kopilo puisa la thuke la ke aprang hala monu ke dohut monu pen ma brahma ke dohut hala sod monu smriti ke tok hala dak ke tok ateng si hala tumge claim ji pulo amala local original adimbahi atomhan original amune tomhan ke dong thip ya phan si hala monu smriti tok lo la si hala so pot si non ke van ji abinong ke monu smriti pen si RSS man lo RSS pen si BJP man lo la si la hala tumating ke alang litum henlo la area na tum henlo in area da Indian area na tum ba la Iran ben ke wang tum ba Iran pen ke wang tum si munit chot se jipu la si manu pulo mati di manu asomar to an si monu la pu ya lan ala tum jipu la si ala tumating ke itunge manu kali puyo itunge munit kali ako hop to endi pudam lo te itunge munit kali itunge karbi ke mampuyo naga ke karbi ke arlenge tungke aru manu ke cheplang ya kam da vele karbi si cheplang chot ni tungge pule pudam thulo te hala tungge lasi ke kiwi la pujo lasi itum phan la Hindu Muslim cheplang don lo te alang litum ke vote tapa pipilong ledet nai tudi vote ke pidi alam ka pe the hadi non da ke litum ke vote ke pia amen thanang ni pudi ke putu da ke BJP tungge
karbia tu manta seta hala tu nge bang chini hala tu bang ke vote le pilong le det lo te munit ka ke joy lo thang da le velu de sir pini la council la hala village council la lam puthak ching bai bon la so lam puthak na li chini don masa la nili tum chini unde athema village council la puthak la pen ko pilon ne ka ching wai pu si pu nili tum a notice ke social media long thek long lo ni tum hanang hang hi akaprek tum man si hang chok Inglong aso tum ta. inglong so tum han hang hi akaprek inglong so tum man hang hi de Nanti sir, social media lam pulon non la tak thelam arju ko ningai lak ta the je penangan social media long isi ka che thang do je hala ang tong ti ake hai ma hala jel ke jog hot nang li pen la pen ake hai kursing timung do dun te det pa lam puthak pen penangan social media long ka charvo son do nang la sila so lam puthak ko pisi puji sa la bang ke nilitum internal matter nitum ningje u ingtung te seta hala sorni ke do de nili la so pot kali nilitum hem hatika meeting do nili ka kleng sinang hang lo serious pika meeting la pen aprang ruini aprang man si hala so meeting a date ki fix nang wang oni ma ko puni panang punili ka bang wang unji de wang unji te meeting do por sorni bujo amasi kadu waiting room per lo nili dam jui la da dam dia ko ang tong ing tihala ang jerpia hem sido pu si arjulong masih ang jerpia hem dam lo ni tu honman aman ipidam je phan he pohopi ne pon lo amar me hei bang nang pladun plod mo dake wang vedet ke daka vi pu nang than dun ro nat lo bu ni tum chini ne pu yo aman ni tu nge ning hok ta ri thek thek lo ri lang pe nang a chini ne de lot e ko nat ke do chini ne de ke jo masin tum dun mun ne det lo la bang mi Karbengla Autonomous Council nominated MSc ake hai Dr. Mongberong pi je APHLC tum re-election tunang ji purata pan anu tin rata pan sabe kachong thui kusila solam putha ko pi pudun jinang liton Ini dak Richo hidi Langpher constituency so long ikin mai ni wan labang so awareness program long tadu ko ifanda tum ningarong pi hanggang lo Langpher rat ana manta lapen adun tunang litum press tum nang karjo lam tempel mili ratu ya jo se theglo Dr. Mongberong pi nominated MSc kalang litum APHLC pan delegation ke wanje re-election ke lagi propaganda begini re-election ke लिए तुम propaganda को kali kalang ke lagi rat तुम से चीनी है lapen alang li yong si details ni तुम APHLC तुम के claim ke dam lahai nang lang dun pamme busan de alang chini der je polo non ke alang ke ihi na party dun hoy a congress long dun hoy a CPML dun hoy a HSDP dun hoy non bang e BJP long si nominated si kangni dun mati amasi lahai details abang nang chini dun der alam bang ke lahen lo je APHLC pen bom lo sik schedule angkang arlo paragraph 20 tank pen ke ladak ilitum han mithang election ka conduct ajakom rules ka semar di ajakom do conduct of election rules ka semar di ajakom to edlo labang so rules ka semar me de council tum ke dam tang forward 1952 pen non one ka semar me de labang so posin ilitum ala ladak council lo mangke panchayat tum election and BUA panchayat election pen ke state election commission panchayat election han ki bijot commission atum bangke sik sidul angkang arlo ke nang BUA bisindu rada pana than bomlo ama alang libang nang arji dunde niltum ana jirting awareness ki pi bangke wrong asor bangke non awareness dolo alang li son doctor qualification MBBS ke tang qualified amune de bangsi non bangke alang li thang ta awareness abede constitution apu thak bangke alang li tum pulo BJP RSS tum ke constitution mani opu son sili tum hanang epu majede APHLC tum mangalang li tum pen lit muchot lo athema lada sik sidul angkang arlo state election commission tum election nang ki bibu bor idet la bangke lage constitution karkan lo ke la solam nili tum hande lo rataman pachini det lo hande ran chota takalilang honorable Guwahati High Court longta PIL itum kidam det lo sharing dan non partai from bagdat det lo non August 24 ta hearing la sebut hak doko la anil itum claim era pita alang li bangke against the constitution bisil mana pula la si alang li bangsi kachini nelo la sinil tum mangku hak lo